o a'u e ulu matua le whanaunga lona lua. Ai, ina o mai tau atu au toi manatu le taimina wala au ele atua le mātou tamaa. Wala au le atua le mātou tamaa le 5 sefulu iwa o na tausanga. But, o le wala au le atua ia Bishop le 5 iwa tausanga. O au, o Bishop e atua tae olo na ono sefulu pe asa o lau. O au, e atua i le aso fitu o Januari. O le maalia i o le matama o le havi o to ina iaso ia. Ia, kangola o e calculate ma whainu mera i o tau atu. E 5 ia manai, ma e fitu au ia Januari, ono 5 manai ma e ono au. Lona wingala atu ufa le mafau whaia onga wha matematika. E a toa lolo 5 iwa, longa winga wa le lausaungi o ke alu. Wa le maliu malau tama 5 iwa, maliu le ngole 5 iwa, o au le la atua 5 iwa, lo winga wa lausaungi fo o ke alu. Ai, ia, se tatou te leiloa. O le kerisiano a ia, a o mea le wala au tapena o e saungi te alu. Wa upua ia, masania i tatou o lo woti, o lo manuia lea. Ai, nei umia sau muri mau. Se i tau whai eu su atu sau pese se i tau pāleni atu le leo le na umatu. Se whai pe tutusa lo leo ma le siu fonga o maanaima ia ma tina ia ruta DJ sau mori se i tāmata pese. Has been so good, I can't complain. When I'm down, God gives me strength to rise again. When I'm tired from the struggle of it all, so I listen, oh, I'm listening for His call. Heaven sounding sweeter all the time. Seems like lately it's always on my mind. Someday I'll leave this world behind. For heaven sounding sweeter all the time. It's hard to lose a loved one to the grave.
But we have that blessed hope that Jesus gave. Someday He'll wipe the tears from our eyes. When we meet Him in that land oh, beyond the sky. Heaven sounding sweeter all the time. Seems like lately it's always on my mind. Someday I'll leave this world behind. Heaven sounding sweeter all the time. Ya, ole tau pumuli-muli. Tua walu. Maua oi malwhanau lo tele. E leo se me whaingofia le mea o loo ngawhane ma oi. Ala mātou talo. Ia, i pele ngango le tua ia ti oi. Ua, tu. Walu Bishop. Elo mawala va no e fai lau fa lua pe fa pe te finanga le fai sa fa lua. Ai o poe masani ai ya families are forever. Rest in love, my brother. Tato to e fai lo i le situ o le lalolangi pe ata tu lia. Ya manuia la fia. Manuia ne yaso ya meso tai tai o sauninga fa tai. Yeah. Only in Okay. Olo ingo Louise Reed Acevan. Maki bangeli by board. But I didn't meet him till he came to American Samoa through our mutual auntie, Kaele Purcell. I'm not used to standing up here and talking, but kulole la fapalangi lo molimbao. Nellie was the most caring and loving person I have come to know and love. He's always lending a hand when he can, if he can. His example of being kind will always be a memory I will always treasure. I think God has taken him home as his work on earth is done. I miss his agreeable nature and loving smile. I'm doing this because of Valu. Valu asked me to not cry. I'm not crying. I'm just sad that he's not going to be around, but I'm happy for him because he's with Heavenly Father. I often hear funerals are for the living, and I have seen that here up close and personal. Ever since the news came of his death, I have watched Balu take all the necessary steps to have a glorious farewell for Nellie. This will stay with me forever. But you will continue
with peace and serenity with your children and grandchildren. In the Holy Bible, when Jesus was teaching the Sermon on the Mount in the book of Matthew, chapter 5, verse 4, he said, "Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. I have seen your immediate family comfort you, your ward family comfort you, your friends and co-workers comfort you. They are all comforting you with deeds and, most importantly, prayer. The road will be hard and bumpy without Nelly by your side physically, but he's with you every step of the way spiritually. I say these things in the name of Jesus Christ. Amen." Are ready? Pa mai so pat te vi ai tu al dei tau. Praise the Lord. Ai dei fai se tala fo e le uso ya. Po le sunga fo e ale bishop. Ya. Te fa mole la va pe. Pando ya tu le sunga te tai be. Pa mo fa ngale piano. Yeah, go ahead. Both of you. Liverpool stand for ya na wo umale fa noi e al fa sit silanga o no matole pakai le tu le ele armada I think it's kind of gold or I purple trunk la ngai lunga le ki o fui ti o tawale ya fa fo sai mai ya ai o mafate le loto al faltua le algo le o le bishop ya wa ngalo i mea uma yeah, I say tu se pele se fai mo lantana. Yeah, ma fa lo atu o ia. Yeah, ona fa umatu le se talapupu foi. Fatalo fatu pa i o tato maftanga ni fuita ya o matangofia le li. Ia ai le ia mataina se moli mau. Ia o lo ingo ia neta mangeo. Ia ai fia fa autuina pe fia mataina le mato moli mau neta ya. Ia i le tu se salamo lau salamo se lau luas ful valu se lau luas ful mal valu fa apea. Amu ia I lato uma o e matita uleli, o e savavali o nala, awa e te ai mea ngā lue ai o lima, e ia te oele manuia, e ia te oe fo I le lei. Ia, o se manatu na e fia, moli mau e le tuanga ne ia neli. Moli mau uma lava ia na whaalongolongo I nei tai au, sa o le lei lava. Ese foi le nei tuangane ya Nelly le loto alofa. O Nelly fata o masani ya Nelly na mato wa o nga fata si Samoana. O ia foi le sa MVP il mato tausanga I. O le matua le lei lava o le football po le running back le al mato tausanga. Yeah. Ya matua, le fai men matua inga sa uia ya au ia le sa quarterback. Ya. Ya ai
o Nelly. O le sina tāleni wa le no whalongolongo le o tau tāleni. Tāleni a le tuangane ia Nelly. Ia ai po o whea lava ia e whai eita alonga mena ia e nā te iloa le vāo le tuangane ma le tua fine. Ia wai lo tua lofa lava. O mātou o au te sau mai whangasā. Ia sa ngā lulu e ai mātua o le whaiwhi au leo ma nofo nei. Ia i whangasā. Ia ese ma le po whea lava e iei Nelly a mana o mia se soani po lea e whai a Nelly. Ia e le mwhaiona le tu e Nelly. E hanga lei lava e loto soani. Iso se tasi lava, mai se lava ia mātou tene ta o tua whawhine mātou. Lala le whate ia lava ina ua wawa ai le post le whaltua ia valu, po sister valu. Ina o ta o atu ua maliu le tua ngani. Ia e whangalonga tā ono winga ia. Ia pe fona avatus whamatalanga. Na mātou wa onga mātou te classmate. Tua ofo lava Nelly ua whaalongo ua manu no fomalo nauso. E o lava la a mātou wheloa i mawalu ma Nelly ma siano whanau. Mai neta, o la lava mea e mana o i lo uso. Pakia e se ale finangalo le atua, e se fo iala le atua, ia le ua so ua mafutai ma seo uso. Ia e whaafutai le atua, whaafutai whaongaina pea o lana whanau. Ia ai o Nelly, manuia tele lo malanga, au te tonu, manuia o le atua, wai lunga ia te oe ona o waunga luenga le whaatino. Ia mau pelo no whanga mau i le langi, manuia valu, manuia fo i le nieces and nephews, ia whamanuia tele le atua. Ia, nau longo fo e se tala le tina. Ia, ai o nau telefoi o mon mau matangofie o le sunga fo e le bishop ia po le uso fo e le nei tai au fo i tatu maftanga. Ia ai o le mon mau o le hanga whaftai i le tua. Mo mua whaftai atu walu ia man whanau. Thank you for loving him. You know, pena mon mawatu tua fine. Yeah, he had a loving childhood too. But he really needed the love that you gave him and the girls, my nephew. Mai se foi whaftai atu yo tuangane, wa alu le tamama le tina. But Nelly is always grateful for the opportunity to care for them and to give your parents the best that he wished his mom, auntie, and that never. I mean, she did get it from her brothers and sisters. Before Taus Mato Tina Yavira Ta Eli, Auntie Luis Malatona, but that's really was it because he never really had the chance to care for his mom. I wavea oe malefanau I maise foi matua pelele tunga foi le fiunga al peshe bia fonti ma mama sauluma pa pe foi na yo tuangane the brothers and your sisters. Nelly was always grateful. Kung wa kele ang kalamadi maise ang talape e fa fiu albemonia se o ko ola ngai kama ka wai oko fa tai tele lava vi ia de di mai ai pe manui o le tua ane o fa ia tu ai le sile me ngal le ai o Nelly ngal football ngal le ai wa le la kapi o la foi o le no mai pang o no la foi ta pena le so le fa sa o ne ai ngai mangeo o mangeo na patolo na laina na taalo ne di Paulo kanga ke kalo high school football ai ko wingi a pang o kanka io taalo maleo ne le si tai
e po I o le matu head coach Samoa stasi fo yo alo tono na fioa ia e ka alo mai Samoa e wingi ile awa tatou le white nei le one ai wingi mai la na tama running back I pang ia but ia ina o matu fa longo o I me no sau ia o vai fo I man na I tunanga o ngama tu ua mai ia le wo white taku ma lo I ia le la foto lo ia ma fu anga na tau fa o fong o oi ma tau a inga ia so I lot of time la uvi inga ile di ona ole alolofa fa ali ma me uma la ve faia tu ia nei tu ole a inga ia na mon maule tu fine ia sai before I fa longo fo ile mon mau le so fo mai ia Brazil ia ole loto nai de li ole lua fa tai atu tanto walota ma le malo le kalisia le upa ia Yesu Keristo yo naso en atai thank you fa tai to fa pale ma fo tua ma nga le fo I le uso Nelly truly was always good le le ia pe fo ma watu le uso ia malo ma bango banga ia ile tulanga fo on maftanga but he was even a better man in for il to maftanga and even more so a great father we had tulanga uma and be mese ana mai siana fanau ya mese ya na yana avo ia foi maluma e va be foi la tele ia jini so ole faftai ma le vi ingal nai deli ele tanto maftanga mese tan malu le kalesia to e faftai tele lava no fo ato to finga ese le kalesia se a foi se fale tonu male le ato to le o nanga lana o na foi ya tal tonu fale ide tuo lo to finangalo ma ngalo ai ya ma ola pe ide di ya mo lunga I pelo na lava vi inga I me o matatu te faia I manu ia tele lava tatu maftanga ya e fia fai uina le se tala foi ya I le pese ale fanau ya o lofa I sila ua anko o le pese le ya tonu o tila fia foi elis e o tanda tu si e se tasio o tamaitai foi Cristiano ia pe o le ngangol pese ona na maliu fa fo se iso na tua ile escape so these she put it into words lana langona male ede tua ina le tua ai na fa tai de hi ia ai Testing 1 2 mic check 1 2 yeah. Ready? Didn't
today will be our last. That I have to say goodbye to you so fast. I'm so numb, I can't feel anymore. Praying you would walk back through that door. So tell me that I'm only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. You always made my troubles feel so small. You were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must meet another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing I'm just jealous of the angels around the throne tonight. We love you, Uncle Nelly, and God bless. Ya ne te iwa. Ya whanu tele mai lau pate vi eire ri. E lor whanau ai vi eire ri. Ya olo whaangana walu whapea foi e whanau pele. Malu tātou maftanga e me se foi a inga. And before I forget, lai mori mai te foi e no whaanga o David Katina. For your information, long before the Katinas became the Katinas, Nelly was a part of their lives too. Na lofa uma mai ana I whanau na iuso fo I whafo moni a pe ia tātou uma whate ia whalongo de tala fo I whanoa noa ai ui dea le whatainga Yesu na o sila fia a mu ia e whanoa noa a wae whamawhana whanaina I nā tau ia ianga le maina li. And one thing for mon maua tuai foi maliu shau tinai le lua afe maltonu lua afe malwha na maliu matou neni ne o
au mai e mātua i Amerika Samoa, na mātua nofo i pango. Na mātua wola i e whangasā, lea ma e tino, lea mo maua tueni mātua ainga. O so o uma ainga whangasā e a fwoi, e roa o uma nei tam, fwoi a po le whionga fwoi al bishop. Yo advice wali ia pa his demeanor, na e tino fia fwoi. Ia wa te i fwoi, le ia ma se matai, te mi nei wanga nai sili sa taua. E le sila fia ina neli. We all grew up around the same generation. Lai moli mai a lota o atu o lofa anga. Ia i le uso foi. Ai anga leile atua. Ia ma le anga moli. Ma liulo tina le luafe mal fa, my brother, in 2003. Ia a sister le watu lokalama atilua Tara Mangel. In 2008. Ia na maliu ia si teo to lua na mama futa mo tina o whanau. I le lua fes fulwalu. Through all that, yeah, toi e lo na wa. Whaina na matala, ia leo walu, nunga na me moni ala utala. God always takes the humble. But he leaves the handsome. Yeah. Me ala wa moni ala atili. Ile nei fo itai hao. Yeah, e saudinga. O le uso. Yeah, walu. Moni lava o te roina e te alu sau whaadua. This is the last handsome. Yeah, le woman we ia neta. Anyway, yeah, but every Christmas, wa misi nei. Le voi no si fa now. Memorial Day, holidays, it is misi lava teu. Wa ina wa maliu le matou ai ngana whanau. Na wa mal whanau, to tolu matou, ai matou whale i pangpango. O si o tamala to oto le kalong whatsa assembly whangsa. Au matou, o le tunga mau o le uso, tunga mau o le tina, tunga mau o le tuafine. Ia mal tunga mau o si o to o lua. Muli atu lua pes fulwalu. Ai, nefo esi la fia esi au pele. Ia neta, ele misi lava le watu le uso, watu te whangara au, whainenga luenga, wali tunga mau, me uma isi teimi e watu le mawe au, o aku le lava wā nei whanau. Ia masi whalitua foi politua fine, ia tate ala mai tai au tulou, ia wa uma na whamama, mea uma whapea uni angelu, ia aere ai, waka iloa, but ia ai, anga leile ali I foi, ia manuia tele lava le tātou mawhtanga o no Yesu. God bless. Brothers and sisters, talofa lava. So my name is Lesmarie Purcell Ioane. I am the daughter of Duke and Havila Purcell. Uncle Ngeli and my dad are first cousins. Their mothers are sisters. Uncle Ngeli, after Auntie Vise kicked Uncle Ngeli out for being Ulavale from Pango, he moved up to Mapusanga to stay with us. And there he became our older brother. Although my oldest siblings aren't able to be here and our mom's not able to be here, they send their love to Auntie and our cousins. Uncle Ngeli was a character. Paoles kangaka e kusape ongo I kula whengalwenga the whole week. E mahu alavalanga avango whengalwenga I base because he was a loyal worker of my mom and dad's. He was one that knew everyone, like what the testimonies were testified before.
whatever paperwork we needed, any clearance, any paper, just anything. Uncle Ngeli was the one that would be trusted with that because he just knew exactly who to go to. When my dad got sick in Apia, Uncle Ngeli flew weekly with him to do his appointments there when he was in dialysis. There was one time when this is when loa makanga nga faasanga may koko Samoa and stuff without a permit, and we were coming home with Uncle Ngeli and my dad, and as I'm pushing my dad, he has all the akos and he says, "Kay, kango mai oya dad, lela kango wakuka ko ako." And I said, "Uncle Ngeli, I think we're gonna get in trouble because we didn't do a permit." He says, "Oh, don't worry." And he rushes out, and the customs guy tries to stop us, and he goes, "Mike, otwisi sakameki, that's all we have in here." And the guy just let him go. And I thought, man, like nobody else would ever do that but Uncle Ngeli. He was just he knew everyone. He wasn't afraid. I loved Uncle Ngeli, and sometimes I didn't like him as much because whatever he felt like he needed to say, he would say it. He didn't care if you hated him because he would say it with love, and he was very blunt to the point where sometimes it hurt, but that was him. He was the one that taught all my siblings how to drive. One of my brothers, he went to the DMV and didn't even take the test. Uncle Ngeli just says, "Okay, we're just gonna go buy a plate, and I'm gonna give it to the guy, and he's just gonna sign the papers." And that's exactly what he did. My brother never took a test or anything. Uncle Ngeli walked straight into the rooms where one of his friends was and got my brother's license. And I love Uncle Ngeli very much. I know all my siblings wish that they could be here to testify of their memories with him. My dad loved Uncle Ngeli. He was a loyal cousin, a great brother to all of us. He loved all of us like his own and loved all of our nieces and nephews like his own as well. We are so sad to hear of his passing, but how glorious that reunion must be on the other side of heaven. And I cannot wait for all of us to be together again. And I know this is true because of his son. I know that Jesus died for us and made all of this possible. Without a shadow of a doubt, I know that families are together forever. In the name of Jesus Christ, amen. Ia, o te whawhitai le nea wano o maua o te lo o vevela le whala. Ai la, o tanga whai lava e whaapu upu. Let me just connect the dots. I'm a family history consultant in our state and our ward. So I'm really into genealogy. And I'll use Bishop's name, Bishop Tuiala Mangoto Ma'anai Maneli Vangaia. Bishop because he was a bishop, and that's the one calling in the church, that even if you're released, you're still a bishop. So, and that's why that name is up there. Ma'anema is our great-grandfather. He came from Papasataua and was going to school in Ma'alua when he met our great-grandmother, the daughter of Lutuanu'u, in Tufulele, Eme. When they graduated Ma'alua, I think 1890, the early 90s, 1890s, they were called as missionaries ile Lamosa, in Papua New Guinea. So in Papua New Guinea, all our grandparents were born. Our grandmother, we iala le mato grandmother ile lon to lua le halo lua tuanu ui tufulele, Siulia. And then after 10 years, Eme died, and she's buried in Papua New Guinea. So Ma'anaima brought her kids, Auntie Eme, who lived in Utuali'i, Uncle Fred, who died, Ferretti, who died during that influenza epidemic, and then our grandmother, Siulia. And then, na feolailai ia pia, ile tuafino Ma'anaima o Senetima. Now, Senetima's youngest daughter is Auntie Luisa, Lona daughter Matua Lavalento, Fa'afonga Lana Molmau, Auntie Louise.
so ole whaial nā mātou. I'm just trying to connect the dots. Ole whanau la siulia, e matua lava tu le tufunga whireti. Ia wa alo matua ia o tufulele ma le papa sātou. Ia ana usula ia le tama pia. Le ainga le taa matu le tufunga. E ulu matua lava la le mātou anko tu le tufunga whireti. So o lola le mātou tina. O lo tina la o tā ele le o mete. Ia po o tā ele. O lona usa so ai o te whai foe o anti-foe le te punga mai ei le tausonga lea ma ruta shonto fina leana. O na soe leo anti-ema, anti-pa ema le malama. Lana ana granddaughter sia I na malanga mai pia. Ia, to so o leo tamato lo Uncle Pati ma Uncle Maliumai, Nelly fo lona iwa. Ai ui e lava, e le tina al fefe au leana, sau no atu nei lava. Pastor Simon Mangeo, antivise. Ia, o le connection na mātou first cousins. O le lo matua leo siulia, e tau ta ua le leo lo matua le pese. Ai, pangalia na to lua lan whanau so iai. Na o antifoe, ma antivise. Sopranos at maita ine esele mana ele fono le lo tupo wesi na fai pia tele tau sanga na pe tu fa tasila lo ve pese pong pango ma lo ve pese pia ai lua sopranos na antifoe ma antivise to ai ofo tangata ile le ala so ile leo le ile ilontina yo so ai filo la ruta so ale leo o bishop ye lontina yo ai ole ina wa alwatu leo le to ina to fai puipo ile tama ita ifiti e swafa ia safua lang ia na to yola le lesis fulta sanga na lu Papua New Guinea e mo wai la tama to lua o Pati lang maneli lang. Ja, o Pati la, le au lang le leone. Le no vai anti-Selena le sai ana le la, masalo po I la. La malato uma le na ye foi la. Ia ma nei ma le sa matmata tia mai papa sa tau. Ma nei ma lang. Le vai lu. Al ainga na to vanu. I nei leone. Ja, po muli vai sta ia inga fa ia ela faina. Ja, so o le mafuanga la na o le maanaima, ma le Nelly, o le youngest son o le maanaima, a maanaima. O le la li, na o la I fiti, ia o le o la lona ingoa I nei I Samoa. Ia, o le mato whaiana ma le tangata nei o Nelly. A le o loa nei, le mafuanga walaiana le wala o mai le li ia, o le tele o ngā luenga tauna whai is it your so I show so there? I've been sitting down there feeling so bad that I haven't done enough, just like Nelly has done to our families. And I see Auntie Louise giving her testimony, and I thought, I never really thought to keep visiting her because in my mind it says, oh, Nelly's doing that for us. But now that he's gone, ia tau sia lai whaalongo mai lo to lua o ta tauna. Whao o ta o tau singo Auntie Louise. Wana o hia le I nei lai whafo umala nai. But anyway, I'm so glad for the plan of happiness. Whai mo fie o mai mo iana mo lingi loi mata no ta o mai walu leus. But I had to smile because of the reunion going up in heaven. Ai alu atu ina ua maliu le tinao neli o pe lima o tau sanga. Saulo tina no o fo I mai le maliu lo nos. Famtala leo lantala. Bo umana ina tanu antifoe wa umana la foai antifoe. Ai o mai le fale o no foa leama. Ai fesi loa neli ya Auntie Emma. Auntie Emma, feo iei foe. Ele se wa o lo antinga e loto vai e matamuli ele na le tanga alo fai lo tina ka ele
kali mai o sila kamale. So my mom told Nelly, lai alu foi, e fau se tau fale te le la vai le langi to te o atu mai. Well, now Nelly's going to witness that. And we're so glad for the plan of salvation, the plan of happiness, that tells us that we are going to be together again forever. Le neo langa na se fa te inga masi toftofonga mo tatou be lava le tatou fa tutua ai o lo iai le tatou o le neo langa i le o se langa mautu tatou te no nofo nei ai o lo tatou tuli matai le malo le langi o le usum tu va fine tatou fia I know I'm one of the worst criers but anyway ia wa umala tau talanga whawhitai tele le tō alofa le warota pele whawhitai lava whawhitai le tō alofa I sio mātou so ia Bishop Vangaia o lo tātou whātasi ma le tō whātu le tufunga mai e pia na malanga mai e au mai e moli mai le ia le uso ia o le ala whai ue ia le mātou tala le mātou moli mau o te whai nei upo umale sofa Jesu Kiriso amen Tula ia tu malo wava malo falo al tele te roba vela fala ya fala longo foi mori mau ma sa afia finga o le uso ya wa o tu le funga Fritz tu evi wa o le successor a se uso ma tu ya tu le funga Duke Pesau o se mato ainga nei ya lo tangi mayala sa tau sa ili le mai se au wale mai ia le wa filifilia o mato ainga alau mato el vaale no meno po e mo moli mai le sa o le uso nei e fenga ta me va penei langa wa wala ngia la loifin for seu fale o mavenga te tu la ia te foi langa fenga o fio tu tele o le fatu il moto su mai foi fai vai o le malo fale o fo la taua su mai aveng lio o tu tele apanga o ati ma maupu finga tale nei tu la ai ale su mai I lawa to mata mava lele la ta il matua olo mole oso vai o lua to o fiu mama yava la ta I foi sanga ese ia te oe le ai o le tai luma e mai se foi fai nga o atua e la tai foi to fai a salvea male malu le la taua finga tate mi fa penei a se upu o mai e fai o masui o le mato ai ngolo tangi mai ala o tu mata o tu ya mangoto Nelly e tu punga mai leo to fa fonga le ngafo la inga nei pia ele se inga fa ngofie foi ese matau tia o fa fonga foi mo mau se mato inga mai matau tu ia e mo I lava e tau tala le fa mai o tafa vale mo me fa pena ele is me fa penga mo to me pia e maka popoko ko mai kia pia le ala inga ka fa u me awa la feo e nga ka fa va veo o mai se upu mai le Peru e lua fa pu lima le fai mai ele tala sa ele tangata we manatu mai ai ia te ia o le atali o tangata we asiasi mai ai ia te ia All of this is love. Vava yatu I moli mau tau nu mai ana po e tele fa fi tauli masa ia tondo le mato fai malang mai o le so e pe ole upu a matali nei tau sanga il mafa fa wa e la matanga o loto tau sanga lua fe luas fulima le o tato aulia mai il manuia ai e mal fa no fai mai la ia o le file mu mal fa maoni e ta yalla io tato tangata Ore avea tangata to no mafatianga matinga leo tatou pene ai
e le o le whamawani po le whatuatua sau lea ua. O lea ua tō le timu i sinawe mōru matotua. Mea whio e tamalo sina. Whio fo i aile, nai ngā salvalasi e pola pui pui e le whaletolu, ma le vainga lepa. Le uso lea, o le vainga lepa, le ualu e le isi tala. E tele sa awhia whinga o le, tō lai mai o le uso nei, il matou tupu mai i a pia. Ese le matau tia. Ai o winga nei tangata le whanongolongo. Ia pea Christmas i le rumatu nei, e whalangulangu wai, ia langu le mea, e whalangulangu wai o ngaka ngai. E whai umala vai lo uso le kalo ka ngaka. Le foi e amata mai lona tua fina ma tua ia ruta le lo ia ruta vai fasi mako mako like. Ma ke fai o mangaka la ruta, ma ko ke fai al kala se mako ko fingi il fal tua ia la vina. Lo makirita. O lo tangi mai ala lo tapo ia mai. Ai mese se o mato ainga ia pia la inga poto. E fai ngata lava ala e o fafitai le li o maula wala te o mai e fai ia o masui ia se o mato ainga. E tele tala e fia fai mul mau ino ne uso. E sa fai fa la utala le ile family service sa fai pia. O te fifa manatu pe ia o to. O au le o la o no le no pia. E sa uni te sau e fai le fono le no. To e se fulu minute la sau te afi atu. Ai tu ma le uso fa sole fa pe wa ia mai ke mi kongu ngai pau le ke mi ngos ka ki e alo no. Ai ko se fulu mingu ke makal fungo no. E o ngofolo e lalo ke au sau fa pakka mai fol fa la fa la fa la kala ko ngapo le fa pakka mai fa pe. E kula ko finga makrita falai mel fo amo faksole la makal fo mai se kuli ya so le mas taxi fale fal wal mato la wale fa fo no nu na se fulu mita so mal taxi sa we baku fa lo tusi to fulu min to fulu 5 minuto ole busy traffic awa ko sa le mai ilo me wale ya sa lo i ya bak mo ko falai me fo le so amo mai okay lo uso ele masani ta to pe nei. Au te lo, e tue tali suanga le maleu so. Umal fono o te atu ora kuma. Sau latu e ono agenda sol nu. Ngale lua agenda sing whao ngana le ukuai. Au koe sau e whai mai, e wala ia. E hapea e ia na. Ia winga i neo le uso nei. E mātou te wheo ai. Ia pia se o mātou ainga. Mātou te atu i ngātai. E mo i fwoi ai le fia se o mātou tu sā. Whapea mātou te lewa. Mi matou te whelo ai mausio matou ainga matau tu te mea pae le vai le whai mele tala olu ta whenga self-tia vasingano matou te tal pa whai o polo lot Samsoni whakawhea mea ngā sawa i kau i o ngā le whai e sue mei antipa e ma kou ma ngā kai an whai ko lenka ko i sa kai whawhie kai lor kai kawhi fo i lele se yo kai au ma piki la i o ako le whai piki mei kai kawhi whawhie ai le rolang whai kai rengar sapi o ka ngaka ngia whao so songa le leile ka alo me uma lava felangulang wai o ma ua piko siling sawa ya sa mo vai ke milla ma ua man ka le saulo ngi sawa ngi sawa mai o ya saulo ngi ya le langa ke lo plale peita fal valu le nga mo ngi ya ngo fo ngi ma si uso a nga sa mono le ku nga ka kiel ka ngaka yo tu ua e tele tala fi fai ya langa you know yo ta to fe lo ai manu ya sau mala ya tia ya o singa tal mu pu atu le ala nga ya le pese le tau no uso atu la ufa longo pese ye ala nga ya le pese le a pia e ye uma tanga ta pia se o ai ngai to te lo uma la val pese le pese atu o tamaiti o le vine ai pula toa o si mafine o te fai atu ma pula le vine lava e tamaloloto su e ane tamaiti o le solo pea e fia o la sa o loto le ai se tufi popo le ai se tau koko nana e ti soto le lau mua le sa moa i sisifo pupu ai le vine ula sawia o e sunga lau mana mea nei taeva eva nei ai le ai se tufi popo e valu ai se lolo nana e ti soto hei ho
Ia, o le olanga ngau ka meki apia, ngale mati solo ai mai ka fai fiau. Ia maki e kia tu soto, vai teime o tia pasi folele. O le Ford Escort. Malo faro te le manuia to taimi uso. Mo aku ia. Wa ma ole ka yongo sfulu ka sanga le. Ia lo sfulu mo lo kama le ia. Ai on sai fosse uso. No, ele ai. Ka ko ele fai mai le ku e aku. Fa mo la ole ia. Ia malo faro te le swa fo Yesu. Amen. Mori le nganga whaftai tele, ia ngā dua, mo limau sa o lato mo limau ina ile to ya sol tama nei, o le teimi nei, o na o le uti tatou teimi. O le a tuina atu le mano o ilawa e fia mo limau le nei teimi, ia le a tuina atu le awhai tūla. E tai tōru lawa minute, pe tai roa minute o le mo limau tangata. Ia e watu lo vai, ia rongo winga o umaro teimi, ta la atu le manoa. Ya, se mas paki ngai kai au aveleli spaki au kaku fe loi manguia fe ngai kai au foi ul kai au fifia ta ke kai au fango ngoa mana tu le ole a va punga ya o yo ko pa ia mo ko mal ko ko fakingi ko sala ko sam fa nga le kaku ngai mal kapua ai o ke fa kulo waku le pa ia mawulunga so mako paulo kupu so mako wala malo le u fikalai so nga ku funga nge kai le o mangingo makol vai pa ia langi malang e le o langi ai Samoa ya ku mum pulema nga ku kelo vai le fo kalai nge ku mo nge ku vai le fo langi ku kuilama ya falis furu man mo kele awal pa ia langi le la mi le kuela le ko e se kala ai amai ka wa kui kala angol kamale pe yang sa ngor fe fe au se manga yus ska kare ka ku olang ka ku a ongoi samwana MVP ya uping ya ulonga mo kamal ve keninga ya wa running back quarterback fe fe au MVP e quarterback. Bishop fa e pa Paulo Kalesia le singa ping euro. Fai fe au ping euro, lua ping euro fe au, lua ping euro. Ko fai a ku yala mongoko ya po mani. I wa ka longa le ai ke u mai kau. Ya. Mo wo el fai fe au le ping euro mo wo tsedira. Longa winga. Tsedira sa mona le wo o yele. Ma lo ai le sunga vai e koru laping e ulo ko inga ya ai lua ya e mane e menga mangi kalanga ilanga e ko ku fa ku pulanga ai ma saule le nge ko ku le nge al kamalia sa ngo foi le si ai ngo makolo anti lo ya um kilo ke me ke vai e wore le ya mle so ko sunga ngo ya peu e ngo foi ya mo fa peu pe ya uso kamaya e wa ka alo fa ka sin mako le white ele le si fia fe au kam sa le au ni o ke fa kusku sainga kam le peo se kam o tana umanga foi pe vai fa ile au mang sa mo si kam le tana umanga pe kam mo mengi ia po plainly ma o fa kusku sanga ngai kam le mang sa mo langa le ke ka lo ai ngo fura ai ngo mako ia va pera ui ai ngo mako ngo fungul kam le ia o fa ngo ri se ki mi ko fa ai foi fa manguanga o ngofo mo ko finge eu queria se o power me vai ficar o le a o lo kai ngelo e mo ele o kamale o lang kau kua ile ngu ngei o la kapi basketball ka longa uma o ia le la nga ka longa ia ma va ko ia ma kamike ngu e ia le nga fi ke le lang kau kua ngu ngei ele ai se si ngu ngei le lo ingal kamale ang o lang kau kua me la le fengo ngofo ma o le paia fo ile sa mai lai fa ko fa ma dia so mako polo ngo ko le vai sa o la inga nge ya velu levanga a miele ko le sa o la inga velu le la mai le paia ai ngo mako velu ya le fa ya o ma fonga la inga o velu o le ku kama au purku au sa o le purku le ku kinga mako o kinga o kingile
so mako so kanga ngai ia mal fangau le a kalaki ia e kupu mai la ko ia la ia a kupu ko ia sela ia o laki nga sivale so kanga foi nga mako ia mkinge ia ale ainga mako ia vailu e sa o vailu ia ngai si fie ke fa pe plan me usa wel nga kele ia ku kui ia ale wa ka wa singa awala ia e amala mai foi ku langa ainga melalea pe ang kalwa ko langa e koru mingu keren ku mai uska e foi ia ukala ko inga ke o kuria u fa foi kai ka ia fa singongo e ke o mai leo hen ka fa kwa wa we ka unga i kula ko ala ko kalanga le songi me fa ka ia ku le kalesia ia uma fonga ainga me se le fio ako ho ia so Marco Polo foi au fama ainga velu ku fumo ko salinga ia Marco fa ia ku le kalesia fa kele ko lo ko wa lofa ko wa ngale lei ia ele nga kai ia valu mala ko fanga le ku ia me se ia ngeli po manai mai masanga Marco ingonga e fa ingoi ele fafkai kere lava ile kalesia fafkai ola so nginga ko mai langa kamale pele ya kako ele nga kai pele le kalesia ai pele ainga melanga ka ko mai le wanga le pele kamale ele se sau ai fafkai le kua le wa ai ko ngai ya ka ko pele ya kako kamale ya o ke lo foi pele ya o kore ile ko fingela malewa farolongo ko kua famile se le kua pe alus falua va quelle ko fingelo o le ko es falua o la vale alua ya i fe nga ya be i paul me sa wa kala lo mu le la nga mai oi le alo singa ko anga fai pai la ke aveo la wa o lo ai o le lo fa la va ya yo ale ai vai ko le fai me ya vidi mai so le alu pe ka ku yo se lo nga ka o fi mai o lo mu ku ya nga ku la me le o ke fa ka kele mo la no pengo fa ka ko peli melanga ya wale wala va kala ale la usu o pese langa pele ya o kamera ya e pele lo ko finge e pele silia ya wai o ko sale ya lo va so ke po ku aku ali mali oi ali ya ma fko de oi le IOP ma fko e fa nei ma fe mela ri eso kana ku e fe lo bera punga le alvira ko sau ko punga le alvira sau fa ko Raka ko apisia argak ele me faian ka fez ofício masalo ponga ka fie ngeu puru pa va pela ala kulunga e puru lo vinga ka fie puru au kelo va be puru sawi e manga mio nelia ya on sai meta ko ainga la usu lo pesi ni nga e o au yo ke pele al kamale ai fa kai foi va kai ko ko vai lu malai ya foi fale com o medainga ya maria langa lele moso vai lu ai sa ngadu ya langi malo fai ngamalang anga lele kua ya mako kapo ya ku makalo pe ya mo so ngo fanga mau malo le ku ya ole so aku ya pese se ko fai ku pele le manai. Here's a song that I wrote a few years ago. Salo ele mo e pia sama ale e bo e gidong. Sauia o pelo sili to song mai olea ta te fa tu fa olea famo ele nem canta leo lei ya fai le masa ilotava to fa le pele manga tu mai itanei malini yo loi mata Alepo, espécie mai. Oh, Seigneur.
mata ole moe ae mapui tinga awe o ufatue mea pape Malu ni wadu lau pili There's just one love in my Buangin heart. Always one name Always on my lips. On your lips. Yours. One more time. So far, really, Mama tua Maya o Itane, Malini o Uloi Mata, how Malepo. We love you. Thank you very much. Hey, I want to give you for Palang Ibroko. Thank you. Ia le malu le afia le nei vaenga le taiao talofa. Famol mole le taitai le sauninga e aua le ewina lo vai. Sa le isi anganga e tula e faise mol mau. Aua fao Sofia lawa le fia mol mau le nei taiao i na ua saunoa ia le uso ia Duke Purcell. Mata ua i o le li le tupunga mai o la tau tina lu ne o papa satau no fa pele soli o papa satau e tupunga mai ma o ma se o sole e kopo nei le warata nei o na mata le masaninga e le leva ma le uso ya bishop vangai ba le wo lo nei le sa onga le swafa o le sunga le kopo ina ua so ani ia se uso le au e kopo ia sunga ia vangai e ona fa solo mai le ile masaninga fo ia le tina le ainga o le o lo mama futa ia ma le faltua o le sunga le liep kopo o le mea matautia la wala e faisi pu o le mama saninga a le matua i tele a tuloa le malul nei o matua tele a me le leina o me le nei e tia e pe ona sau noa le tele o mol mau e ta alo leanga e siva leanga ai o te tau tino tu tai au nei o se tangata ina fai tala leanga ono winga nai whangaronga tai le nei uso au le imalanga ia le sunga ya Bishop Vangai ai Vangai a ila na malanga le na lue nei le toi foi mai sa o atu i le meolo o whainga luenga ima whape atu Bishop o a ule la at
Ona ufai atu lea. Ala e alu o lai le te wina le uso ia Bishop Paiono. E whapea mai le saunoanga le kopo. O le von ta penala umalang. E ai tuu ia le tangata oti. E tano isi tangata whioti. Ona whapea mai leo le uso Bishop o te fōi mai loa. O walau atu loa ta natu o e whaile ta karaoke. Nā usi le fia umara o le line fia awa. Wa le tangata pese. Te leo teimi o te whapea tu ai ia Bishop. O nai tu te mafuta ma le tampese. O lau e pikopo le tampese. Le ai te sauwhai mei te atu pa te pese whatasi. So o te le iloa la. Po le mea o le tau whawalea o le toi ina le. Ia po ni mahanga whape nā. O te manatua upu ale aki e pikopo hoi lea sa la ungai. Whapea. Learn to say thank you. Learn to say I love you. E tau te silfia umasa noanga le e pikopo ni. A o isi mea. Kipi. Kipi uma isi mea. O le winga o lau whamtalanga. Ia vea le tukmalo le usonei e whaima le sona fo ia i tātou. Mafutanga tātou mau tātou teito lua. Ia tele te teimi e te whaalu e te whapea tu ai lau paanga. I love you, honey. You would never know. Say thank you. Whaatai ia te ia. E te ile matua ai ngai le lua vai aso talu ai wa vai mai wa sui. Sui fo ia. O fia o te lata atu ma tala noa tu ia tele mai lama fe awa o fe atu le ai. Al taimi nei. Ele ai si taimi o to say I love you. Ai pia o no what's. So o le olanga le nei. O le olanga tātou te tāpena ai. Mono tātou te fo ia tu le tamau le langi. Sister Vangaya. Your bishop is 2 minutes drive away from you. I'm 10 minutes drive away from you. Manau miel so swani wala awat. Olo matu ye nei tātou te whatasi pia mauto Michelle whanau. O te mole mawatu e whawa wau ainga. O le fuafuanga poto le lii na ia saunia mo i mātou we matua moni ma whamaon. E te tau o na tātou whamaon i leli. Ina ia mawhai o na tātou toi mafuta ma o tātou ai ngai leisi tu o le veli. Sa musumusu mai sister Vangai e usu sa pese. Ai o nau le uti uti le taimi. I promise you that we will be there someday tātou pese whatasi. I le tunga mau le li nei. O te alofa ia te auto umalawa i le suafo i Skiriso. Amen. Se umanu le ngoa mai salonga i savai. O au le best friend na Vangaia. Nau sau lava e whai atu sa umon mau. When he was a bishop, I was in the stake presidency of the stake. O ina na masani ai. A tonu tau sirfia o whea lava le mea o te iai. Bishop Vangaia and his wife was there. O le tele foi o taimi e matwhasoa ai le ngaruenga. We cry, we laugh. E iei se taimi na whai eis mato fontanga whataitai. E kopo le warotan nei mato lau stake presidency. Le lala mai president Jeremia. Safa pia mai president Reid atia. President Seumanu. O lau vaenga leo tato fontanga.
Ia e tau lava ia piso vangaia mea e leo fia ai leo pa ia. Yeah, and I was shocked for au tele o loa tele po ani ni mea. Yeah, ala ni mea. Ia o nisia mea e le i o ia ise mea. Ia wa o mafau. Ia e te tau ona tau uma. They were sitting, matou face to face. No wa o mai lo taimi, sa fai la unga luenga. Bishop, o mea ia e fia tau atu. Mea e leo fia ai, leo pa ia. Ia, no tau lo leo. But remember, President Reid, o le fo mai o le mafau fau. Ina o uma na tau atu uma nei mea ia Bishop Vangaia. He was crying. Tangi lava ia, matou ngisi fatasi. Mai ia whapea mai, President, o te whato ese atu ia te otou, pe a whai e leo le lei o ne tai tae ngā luenga. Ai o te tau mawhai pēr. O te tau mawhai pēr. But after that, ina wa umale fontanga. Sa matou toi tala noam whapea mai Presidente ia ma uam Presidente Eremia. What did we learn from our meeting about Bishop Vangaia? Ia, no whai atu le ia, mātali atu lea. He has a clean heart. O ia o se tangata e mamalo na loto. Everything he shares to us, e ta'u mai ai a te ia. He was nothing in the Lord's work. O lona vai, o lo fōringa mai e whaolaina ai tangata. And about us, ele ai se isi o i tātou e whiriwhilia i se atoa. E whiriwhilia le atua le tangata, i se mea i te iti e tasi, e mawhai o nau i e whaale lei ai ngā ruenga. O le nei la wali i, te leo taimi, e shea ma ua ele, te leo mea e whaatino na whai, o te whaftai te le fo ila na fsoasoani mai atia. O le mea lava e mita wangai e latu avatu e shea atu o le lana vaisa salapa. He always came watu le vai lea, taha ua o le hawhia, e over dato por kalama leo le i te hawhi marpi active. No, sau fai ai, o le hua amai le Presidente e te au programa le tau fai. Tāi whai au ngā ia tā ua. Ia maa mai fwoi le wha mai te nā mea, whai fwoi le nā tein. A o fwoi mea i o pese, ia. Le la whai te tau whai pese. Mi se whai te toi whai. Ia maa o ale whai, ia o whai le leise leo, ia e. Whaftai ia e fsosoani mai lava ia tia. Whaftai atu Bishop, I will salute you. Whaftai tele mo lau. Awa mai ia tia. Aftai foi lo soani mai, aftai lo fa malosi au mai. E tele nga luenga le lei sa ia fai. That's all count. Tu oe le tele au televo, ia te fai nga luenga le ali. Tele foi taimi na ia ave tangata e batu mauta le ali. Fa mawina mo le olanga nei, ma le olai fa. O te loa, o nā ngā waa nā na whiwhiria mwala au inai o ia le ali. Ia, Bishop Vangaia, ia wa e malanga lava ili a mea le recipe o tā vaisa salapa. He almost to 60, I was 16 last November. Ia leo wa sola ia ele, ia mawhetau inei. O tā ua ori fia, ngā la kau kein mai o e tam vai lusi mai. Ia tam vai a mai exercise nai te vai. Ia le mua maliu ia tia. Manuia la malanga
Sista vangaia, whaftai foi lau so soani ngā luenga, tai lava I taimi tātou whaatasi ngā lue ai. Te rof pēr mo outou, Sofres Kristo. Amen. Iau te manatu o le a ou le toe o lava I pa ia masama whai ngā. Ana ua vela foi le fala. Te langona o le mori mau muli foi leo le nei aso. O le a avea ilo leo e whai mafonga tau mori e le pa ia le warota. Le hone lua e le I whai a lava se mori mau. A ua o tū lai. Ia e avea ilo leo e whai mafonga I la tau. O le mai tau mai I tātou sauninga le nei aso. E pei ua halu I tua le tātou sauninga ona ua manu malo pese mai tua I e kalesia ese ua matango fia ele o lau sau o te sau e whai au masui o le matowarota si tau kawa pese nei ioe o lea la ele ai se mori mau a le matou au pa ia a na o le pese na tusi e bishop poru pale taonga ma bishop vangaia wasa of sosoani I le awari ia I matou le leva na mfa malolo atu matou e la tu lai mai pisa poru lea a lea ua timo taima ua pisa vangai lea la o te sau se I usu se pese le matou arot pese la le na tusi le awaria o le to lengi le awaria lo leo ina ia o tau mawhai wa le awaria pese o fatu ya pisa sau e pese fa mai le ai o na uilo lea o tangata nei ba atu le sunga le kop tama ia se ilonga tutongi fato a pese ana o tangata la uiloa a o tātou ia o le tātou te hoa le mea fole o le train ia lausunga le tijai pese le whafonga le tātou I upo le pese o lo walofa Patau nuina beama Olo walofa Umia ila uola Lelo fa foa inua Lelo fa ole atua Lelo fa maia na mua Olo walofa Uala lelei tele mai Olo walofa Ua manui ai Fa foa I fua Le lofa o le atua Le lofa mai ana mua O loa lofa E tu mau e faa vavau O loa lofa mau o lo walofa ele foi e o ile oti le lofa foa I fua le lofa o le atua le lofa mai ana mua Tele tau sanga walu na lofa magia te au a o te pa
atua le alofa mai ana mua le alofa o haifua le alofa o le atua le alofa mai ana mua Manuia lau malanga ali Bishop ai se fale ta ua leo le asau niet ya o te whaia ile dei pese sa whai Yesu Kerisu amen Mole atu lenga ngā le whaftai tele i le paia manu mamalu sa moli mawina ia le nei aso a ole i tu atu le avano muli muli i le tamai a Alapati o le tatou pese whaiu o le family can be together forever ia no wala au atu le ia tustala ai ono mo le tatou talwhai a mai a tatou sauninga lea ia le anga ia tue whamawai ia mo le tamai a manai mane ni wangaia te whamanatu atu tatou sauninga e whaia i le falsa e whaasa ina na pu e se video ia po se ata fo malenganga al whalot. Ngomong fia fatu lau pa ia man malu leo fia. Taluai ona uti le tātou teim. Ai nofo lava me whaalongolongo le matango fia mo le mau le uso. Ona. Tangata. Po fea le mea te a whaingai. E lo longa e lo tino. Nofo mai o le matou au ainga nei au salamo whawhetai. Ni isi o lo umaua le ngafa o le matou ainga lau te lenga. A o au nei o pati laeng. Tō iwa le mātou whanau, a tō tolu mātou tam, o le wii, o neri, o le uru matua, o mā nei, a le onatu, o a o nei o pati. Tō e au mā ua maneli, tō e o a o pati la inga o salamu. Nā wala mai ai, le tō a tele o le whanau, ala o salamu mai a pia i nei leone. Anafi, ona ua moa le tala, tu langa le pokalam. Me mua ia tia, o lo walu e sue mai spusiu, aisea. Leanga o talatin faal, baptisoa o tonu sani. Ina ua uma mai o ongai fafu. O te tausi ala tu la fonga tauan pa spusiu, au te iu fale men pa vai. A o tausonga Eugene mi whalonga tinai a Luisa, nei asu. Awa o uso nei. Na o mai a se utama i le tina ia bise. Au mai a pia i le utama i leone. Tausi le utama bise. Fai elana fai poiponga te leipo iai. Nei ai tamoni o Simon me whanau. A tu uha onga al whanaua toi lupe mal whanaua mai pesanga e tu ua mai a mātou loi leongi i lo tamai no ia pati e o mai e umar whanau ta ele tu Max Mausolia no fai malanga la i e whafo awan sau anti Luisa fai mai lo tama au mai se tamai ave ia pia a inga tausiai ma watu ia ufa no fo tau na manono mena ia il fare loa anti Luisa osi uma ma o
O whai atu. O tata fia fo I mai nei. I tu tuira ese fo I le strict. Nau na utau nu atua mo uskaivi I polu. Tasi aselenga anti Luisa lo uru. Alu uma talafa. Pa whai whi au. O toi fo I mai roi nei o. Wadu le malo. O fo mai malo mo wala na luenga. O no ta maling sinia sa au mai ele au pikaki au piche le fal falawa di leone. O no fo fa long tala anga si matu ainga. Le fenga talio langa lu tama. O ta maling sinia. O mai sio usoi. Ai o te alu au tu ling sinia le no. Fo mai ai ma. Tu whenga luengai, korisi e lusu lua tau sangau, ule vaenga insinia korisi. Au nofo nei asu. Te mi umai mati toi mi siap tei. Tala la wale anko, mamai koe. Kere ya sisi mea, na pamoe mo tasi le ali, ia pule i ola man malosi. Ona ya, e leisi se pule ma le temi e wala au tangata. Ina ua o le temi e maua i le tala ua saua whai mai se o tōrua. Talo whai ane, whatu ea, le ua mua ma tala i a pia. O nopo reanga, malama tina nei. O le uso a sawa I luu tūlanga la inga nei. I ai leanga la o lo no matai o tupu mta awha mai whangatongo. Ai sama I lo le tu di si tu lo tina. Ai ut. Foi atu lo mul mau nei aso. Ona tatele man nofo ona le mafia fia toto. Le ut. Ti lo I le uso neoneli. Ese fara ngongai. Ina inoa nei al matu ainga. Le valu. Ave leo faima. Suyo si matu ainga. Maltatu maftanga mo matua. Malanga le leo lo tama. Tau singa o mesina tatu ainga mo fanua tatu ainga. Ai mo walunga pe matano felo titilo atu mo pe o mo tuanganel. Na to tasia ule o tatoi. Il whanau pati ma le mala. Nei leon. Luso wailu. Le ala wa se me tu te mana o iai. A velo ni tangata whatau alo nofo atu tatu ai. Ma sosoani atu ia. O e mou tuangan. A leang le leim le alofo le tua. Le uwhai malanga le uso. Watu ai la uawa man whaalo alo tele la pa ia mo wadunga o le ainga latu. Vi ia ma ia manuia le alofo le tua. Amen.
Our dear Heavenly Father, we thank Thee for this beautiful day for us to be here. We thank Thee for the many blessings. We thank Thee for Your protection over us. We thank Thee for the ones who made it to Kongili's funeral, and we ask Thee to please protect us and help us be safe at all times. We ask Thee to please have Your Spirit to be with us, and we ask Thee to please bless the Vangaya family and the other ones, and please, Father, bless all of us, and please forgive all of our sins. In the name of Thy Son, Jesus Christ. Amen. Sana
masemama o te le ingua iwa aia halai ona o wala au le li e ui wana o se taimi Yesu talia lau te talo fa mole mone po o mana o mia oe o nisi taimi e te a e ai maunga o nisi taimi e som le basa Yesu wetani ya mai Onisi taili te a e ai maunga Onisi taimi e som le basa Onisi taimi e te uile toa
Mole ngasa mai ke 5 minute na tapon dole pusa.
mon bole fanga sono mai la tapon ni pusa